Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh kapan datang? Baru datang. Bibi ada nggak? Gak ada. Ya udah masuk dulu. Di mana ya rumah si Sally? Punten. Noneng, Iya teh, ndek nanya Imah Sally. Sally mana? Alumni SMK 1 Nusa teh. Tamu baturan teteh, tuh gimana di tukang? Anterkan. Ya, Mas Sally. Oh iya. Yuk. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, ada apa? Ini ada yang nyari lu. Gue dari kemarin nyari alamat rumah lu, Sel. Halo Mel. Yaudah, ayo masuk. Sel, tadi dia nyari rumah lu. Yaudah gua anter aja ke sini. Mel, kalau ada di sini sih bukannya lagi di Bogor ya? Iya, kemarin gue baru pindah ke sini. Mel, nih kita main yuk. Main kemana, Sel? Tahu main kemana emang? Kita nyari tempat buat foto-foto aja. Ya udah, ayo. Aing kami nabina jasa ta cewek bebenen mah bertahun-tahun jeung aing nyana yang naon bae ge diturutkeun ku aing bebeakan aing jeung nyana tapi ujung-ujung nama aing diputuskeun pusing aing pusing mending kasih gondrong aing lah ulin ka ditu. Sial, aing dimanfaatkeun di bae ku mantan. Mentang-mentang aing boga kene ka nyana. Jadikan pelampiasan doang lah. Kita jelema ngalamun bae geus kos kotok gering bae cailan ku aing yo. Wayo sia. Sia ngagetkeun bae. Untung aing teh jantungan, mun jantungan mah laju aing paeh, mantan bisa cerik getih ka aing. Geus lah sia daripada di dieu ngalamun sorangan bae kos bebegi ke sawah. Mending kasih pudin ayo budak di ditu lah. Sia, nya geus aya Tinggalkeun ku aing. Hayo. Woi Pudin, buset, aing tadi dianggurkeun bae yeuh. Omen-omen aing tuh. Wih, cak aing sih lain jelema je. Terus tadi sih anggap aing naon din? Aing sih jurik, ya poek. Buset, sial amat sia. Woi Din, saya sorangan bae. Anu baturan sia nu hideung teh nu poek ka mana? Woi, haram jada amat sia budak. Teu si Pudin teu sia duaan. Teu nganggap aing amat di dieu. Mangkan aja, boga banget teh, ulah poek-poek teuin, tak aja lu ke budak. Nyaos ya je. Lah si budak ngarentekan aing bae. Ayolah, lagi yuk. Ayolah, ayo. Wines ya kernaon. Nyong sia uko bosan ngemain lauk bae. Weh, si ada. Oh yo, aing daripada kegiatan. Aku sia dempet bae rintik Wih, bening tuh, bening. Wiu, cewek mampir dong.
Apa cewek lu bukan? Apa neng galak amat kes nini ker main batu? Dih nih, jangan gitu. Iya nih, nanti kalau misalkan dia marah gimana? Lagian udah jelek sesuatu godain kita. Tuh je, batur bege nyahu namun sia teh jore. Boh, je nyeri ke HP. Buset, emang guys ya, secara real guys budak. Lain belaan aing, nyawa aing usaha ya. Neng, emang ke mana? Nih mau cari tempat buat foto-foto. Tuh, JJ sekalian foto, cocok buat foto sampul Yasin. Sial ngadoan neng pae. Sekalian je, topinya ganti tak pakai kopiah haji. Ada amat. Hai Sel, kita jalan lagi. Sia sih, kabur kan awewena. Kudu benang poin teh cewek. Emang bisa je? Cah, sembarangan sia. Aing lelaki sejati, mal mungkin teu beunang mah. Lah, mungkin. Lah, saya mah mimpi je, udang geus beurang. Cah, bener-bener sih merendahkan aing. Tempo yo, bakalan bebenangan aing. Woi, ke mana sia? Mana kayak geus gede ieu? Sia, ke budak aing disampur ongko. Bang jadah kata. Di udah sore, gue mau pulang. Lu mau pulang? Ya. Ya udah hati-hati ya. Ya. Bye. Bye. Ayo, Bang. Jangan lupa tadi tuh, samperin ah. Neng lagi apa? Yang tadi ya? Kok tahu kita di sini? Iya, feeling aja. Boleh kenalan nggak? Iya boleh, Sally. JJ. Mangi. Ah, poin bagi-bagi ah kau budak ah. Wow. Waduh. Kenalan sih di DJ. Biasa mang kenalan yang cewek. Kenalan sih ya. Aing lu sih godaan alo aing. Kali balik sih ya. Urusan jelema kos kieu ugunana. Si Tato ta. Bae di mana-mana. Karaknya aing bahagia kenalan. Sia si Tato lah. Tapi tekunan lah, yang penting wangi. Neng mau kemana? Nih mau pulang. Antar ayo. Kemana Kemana aja yang penting mau kenyang. Ya udah, ayo. Ya udah gue pulang ya. Ya udah. Aisyah kunaon dul? Nyaho sia edannya. Iu, aing seneng biasa. Terus kenalan yang cewek. Tah, sengit. Sungit bude lan sengit. Tolol sia. Wih, cewek itu tadi tuh. Mana? Itu. Waduh. Ih, jauh teman. Cewek yang tadi kenalan. Bang, salam tuh si Tole. Bangsat si Tole. Balik. Mel. Dia ketawa. Tuh, aing. Pembina-bina amat ya langsung es karena.
dari tadi nyari rumah lu. Ih, salah kayaknya. Cing goblok malah suri. Woi Din, Tuh aing mah di tempat tolong. Apa yang punya kamera main di mana? woi Din, kebetulan sih numpet kayak kemana? Temen aing. Kan ketemu aing sih. Ayo ngomong. Jadi si ayo poin dipencet. Suaranya lah. Tuh je, batu nyahu namun dia teh jorek. Yang tadi ya? Ketawa. Boleh kenalan nggak? Boleh, Sally. JJ. Li, balik ya. Malah yang tidak pas dia. Pengangguran. Si Tato, ayamnya di mana-mana. Aing karek bahagia.